Podcasta Xwebûnê guhdar dikin. Li ser platformên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Slav godarên podcasta Xwebûnê ez Zeynel Bulut bi bernameyek dinan pêşberî hene divê bernameya xwe de em ê rewşa zimanê Kurdî xebatê ji bona zimanê Kurdî nîqaş bikin bi hevserokê Med derê Birêz Rifat Ronî re dest pê merheba ji ber mamoste. Merhaba xêran. Mamoste niha ji bona zimanê Kurdî gelek xebat kom xebat tên li darxistin û pêk tên bi salan ev rewşeke vî rengî heye ji bona çareseriyekê ji zimanê Kurdî re bê dîtin yani zimanê Kurdî aliyê civakî de konvêjin pêş de biçe û bi taybetî jî fermêtekê qezaj bikir aliyê dewletê de. Li gel bi salan xebatên vî rengî tên kirin lê çareseriyeke mayînde ya bingehî dest naxe. Sedema vêkê çi? Bele yani bi rastî xebat û xizmetê ku ji bo zimanê Kurdî tên kirin ji bo her Kurdekî xwenas her Kurdekî welatparêz ciyekê xweşiyê ye û bi rastî nirxdarin van kom xebata van xebatên ku tên kirin. Em dizanin ku wekî we jî got di salê borî de bi caran ev kom xebat ev bi caran konferans bi caran panel ji bo hişyarî û hişmandiya zimanê Kurdî hatin kirin û divê mirov vê mafê jî vê heqê jî teslîm bike ku ji 2004 ji qursê zimanê Kurdî heta piştî ku em bêjin 2006 da Kurdî der û bi dehan şaxê wê vebûn û tevgera ziman û perwerdehiya Kurdî li ser siyaseta Kurd jî hinekî bandora xwe kir û Kurd êdî ber bi rastiya xwe ve hatin zimanê xwe bi kar anîn yani em dikarin bêjin xebat û xizmetê van saziyên ziman hinek jî bûn dîtina rastiya xwe a gelê Kurd. Ev ya em pê kêfxweşin. Lê îjan aliyê din jî hene ku car caran mirov pê diêşe ew jî rastiya me civaka me û gelê me gelê Kurd e. Çi ye ev ya? Mesela bi salan e saziyên Kurd wekî Kurdî der, wekî Enstitûya Kurdiya Stenbolê, wekî Enstitûya Kurdiya Amedê, wekî Akademiya Ehmedê Xanî a wêje û ziman bi rastî gelek xebatên hêja û bêhempa kirin. Di van encama van xebata da em dikarin bêjin tenê bi Kurdî derê bi 10,000 ne bi hezaran bi 10,000 kes ciwan ji em bêjin em karin bêjin ji heft heta heftê salî gelê me hat tevlî bû û xwedî lê derket û wê hişmendî û hişyariya ziman jî girt. Di siyasetê de kêm ma. Di siyasetê de mesela siyaseta me tim û tim ji ber ku bi zimanê serdesta di em bêjin pîvan û krîterên hilbijartinê de ya jî pîvan û krîterên ku endam bên hilbijartin de ya jî bên diyarkirin û zelalkirin de ez bawarim duê derê de civaka me û siyaseta me hinek kêm hêşt. Mesela bi salan em dizanin gelê Kurd ji bo siyasetmedara dibêje ku bila ez gava ku bixwazim derdekî xwe daxwazekî xwe ji siyasetmedar re bêjim bila min fehm bike. Çi em bêjin kesên siyasetmedarê ku diçin parlamentoyê çi jî siyasetmedarên ku di rêveberiyên herêmî de tên hilbijartin ferq nake ji bo wê. Dura de kevanekê vekim û pirsekê vekim û ez bawerim di hemû xebatên ji bona ziman de civîn konferans kom xebata de ev yek tê gotin ji aliyê beşdaran ve ev pêşniyar tê kirin ku hemû siyasetmedarên Kurd yê li Kurdistanê ku siyasetê dike divê bi zimanê Kurdî teqez zanibe çi kirmanckî çi kurmancî. Belê çi ma ev pêk nayê yani çima siyaseta Kurd vê yekê ji xwe re esas nagire gelo hêza saziyên ziman yê ku jî anê ziman li ser siyasetê bandora wê tune ye hêza wê tune ku vê yekê pê bide kirin yan Bele yani meqala pîvan û krîteran kir bi rastî dilê civakê jî ew ku civak jî dixwaze ew ku gelê me jî dixwaze ev e ku siyasetmedarê ku ew hil dibijêre ji xwe re wekî îrade jî nas dike qebûl dike dixwaze ku bi zimanê wî û li dera dinyayê jî ji xwe ev ya li kîjan welatê ciyanê dibe bila bibe siyasetmedarekî ku bi zimanê gelê xwe nizanbe nabe yani nabe ku temsîliyet û nûnertiya wî gelê jî bike. Ez bawerim ji ber wê mirov hezî û humanîstiya gelê Kurd û paradigmaya me ya pir rengî, pir dengî, pir zimanî, pir çandiyê ez bawerim hinek van krîtera nerm dike. Yani em bêjin baweriya ku gelê Kurd bi siyasetê tîne hinek şikestin jî çêbû. Mesela ji vana yek jî
چی بو بیا مثلا بجن 2012 دا به 10,000 گرتین آزادی جبوی یک جبوی پاراستنا زمانی کردی پاراستنا زمانی کردی جبوی پروردهی زمانی کردی 68 روز بدن خودم برمرنه و دوی آستکی گله قریتیک و خطره ده اوان شرطان هاتن قبول کرن و وکی ما فکی وک دستکفتیه که ادی گله کردجی وانا دوی بکاربانی و وکی بریاره که هر کسی که بیگرتن هر بر دادگر دوزگر دوی و پاراستنا بزمان کردی ده جیان خدا پیک بینه تیخ مریته لی دوی داره دا ایرو ام دزانن که بسدان سیاست مدارن ما هلبجارتین ما گلک جاران آخافتن زمان کردی پاراستن زمان کردی خورا وکی خطره دیتن و بریارا که گل کرد لبنده بو اویاجی پیک نانین دوی داره دا مثلا سیاست مدار دناوا جواکه دا تمثیلیت جواکه دکه و براستی گله که بدنگی خواهی سیاست مدار هلد بجیره چه ده قاده هرمی ده چه پارلمانتوی ده هیوی بندواری گلچه هنه و سیاست مدار جوان هیوی و داخوازان هایداره آگاهداره که وقتی نواگر اوجی بزمانی گل داخفه دویجه ام زمانی خواه بپارزن ام زمانی خواه خواهی درکبن ام پروردهی بزمانی دایکه دخوازن دوی زمانی کردی و زمانی فرمیل وی ولاتی لید که اگه وقت کم دمینه اویا بخوره هنه کی و به باوریه تینه اوجی ریل برشکستنه ود که لی از باورم گله ما به وی اصرار خویا خودی درکتنا لنر خرومت خواه وی کار به سیاست مدار رجی بخوره سر راست بکه بله وکای کمالامت داره و هدفه کم خبات کلدار خست و گلک پیشنیار هاتن کرد اف بگمان تشتکی گلکی باشه یعنی خباتی میرنگی گلکی باشه و پیشنیارم که تیگرتن جی بگمان دجیدنه هونه وان پیشنیارم که جبشتاران هاتنه هونه چا آراسته سیاستی بکن هونه چا ام بیجن وانا ده پراتیکی ده بیگ بین دوی آلیه دا نیرین نرخاندن و پیشنیارن که درکتن اوانا براستی مروف کیف خاشت که وکی که اجی گو آگرینگ اوه برجی ام دزانو که بجاران هم کم خبات هم کنفرانس هم پانل هم جی ام بیجن خباتن هشمندی و هشیریا جبای زمان هاتو بو کرن لی جنوان بریارا بقاسی کتی خواست نکتن مریته اما جی دوی وارده جربه که حتی نها ما دیتنه حتی نها کارو خباتی که هاتنه ما شاندن دوان دا اگر که ماسی یک مایه و ویاجی بیا صدم که شکستن و به باوریه که بگل را چه بکه اما جی هول بدن که ری لبر وان تشتین که باوریه گل قلس بکن ام ری لبر وان بگرن بالا مدکشینه دوان خباتیم بویرنگی ده داخواز هی هر تن بندواریه که بندواریه که جه شارداریان بندواریه که جه سیاست هیه چما یعنی ام ویژن سازین زمان بخوا او هیزا خوا نینه که جبونا پیشخستنا زمان گلک تشتین که پیوست بکن یعنی مینا کم ویژن عالی آبوری ده کومنی خو آوا بک ام ویژن دبستانی خو بک ام ویژن خباتین خوی جبونا زمان چه پیوست بخوا نکار بک یعنی ام تف باش دزانش بو که ام زمان راجع علاقه دارن و بسیاست راجع علاقه دارن هر وهاجی دوار ریببری خواجی هرمی دجی گلک جربه و چاودرین مچه بون دوی آلی ده از دخوازم مینا که جهانه مثلا ولات دموکراتیک پشتی زاگون سازی ریوبرن و دارازه و چاپمنی هزا پنجمین دموکراسی و دموکراتیک بونه سازین سیویل سازین سیویل لولات دموکراتیک و ولاتن که باوریا خو به حقوق هانینه جالی حکومت ناوندی و جالی ریوبریا ولات خو تین دستک کرن جبر که سازین سیویل راست نوا جوا کردن دنوا دل جوا کردنه که ماسین کتجین کسی که جالی مفازادیا و پارا خارج حکومت ناوندی ناگره روبرو دنوا گل دوان تثبیت خدکن وکی پیش نیاز حکومت ناوندی را دشینن بوی آوازی حکومت ناوندی های جه چه دبن که امبیجن هرمی ده لو داره چه قومه چه کیماسی هنه جالی حکومت ناوندی و چه هات نکرن لی بله ام گاوا کل روشا ترکیه دنیرن روشا ترکیه تشتکی جدایه روشا ترکیه رزقنامه مثلا جسازی را پیشکش دکه
دبیجه تکاری رخنه بکی تکاری لیکولینه بکی تکاری دنوا جواکه دا رخستن بوینه بکی رخستن کرنا خواه پیک بینی تکاری بخش بگیری تکاری آلیکاری بگیری تکاری به آلیکاری خوره یا جی اندام خوره آلیکاری پشتوانیه بکی لی جدهان یک افتشتی که رزقنامه در نفساندینه گاوا که تین کرن ایجار تین دبیجن که توانا لگوری چکر گلو تا تعلیماتش کسند یا جی لگوری بریاره کی جان ریخستن اتفاق کارند کی او به وی اوایجی ام دبینن که ولاد کرنه گورستانا سازین سیویل پیشی لدموکراتیک بونه هاتیه گرتن اجبون اویجی سازین سیویل وکی مگو لوکوموتیف دموکراسی نه الولايات الديمقراطية كسين كباورية حقوق هانينه اب لوكوموتيف الديمقراطية لي ولايات من تركيا ولايات باش فرو ولايات كو ياجي ريفبرين ولايات ايكو كسي مينا وانا فكرن ومخالفان هموش خرا وكي نيارد بينن دو دره دا كار سازين سيفيل گلك زحمت و گرانه يعني بله طبعا باجار کردان لکردستان باکوری کردستان ناوی کولان و کوچه و پارک و ور حاصل زیوراندن ترکیه یکو بر شهرداریان دانیبون کردی آنکا کردن ترکیه جبونا وی یکی سازین زمان بطیبتی دکاره بیشن فشارکی لسر شهرداریان بکه هر چقاسا او قایم بجید انجام ده اف باجارکی کردایه و لگوری داخواز کردا لگوری پیوان کردا لازم کو تا بگره خواته کوی برنگه و چه به اجبونا پیشی لوی فاشیزما کدخ چاوی کردان هم بگرن هیانو بله يعني او پیورو برپرسیاری سازین سیویله يعني ایکو دقادا ام بیجن قادا کو برپرسیاریا وی دکاره مثلا دویالی دا رخنه خواب که هشیاری خواب که حتی پیش نیازی خواب که لی افتشت جبونا قایمان یا جی مامور یا جی کارمند کجالی حکمت ناوندی و هاتنه پیوردار کرن جخه فراست نزیکاتی هلوست همان تشته جبر ویجی یعنی اگر کوره گوتن جیا وکی سوجداری لسازیان وگره یا جی جخه کرو کورد کن کو ند بینن ند بیزن دوی علیه داجی براستی هنک زحمتی مزن هنه اوانا جی نشان مدن که حتی اف دست سر کرن اوه حتی که گلی کرد جی لوانر خرومت خود دست کفتی خودی در نکوه وانا جی دوی علیه دا علی این کار دا این حای دا تنه حسبان دا بسرار و بشیارا یا دمدما پاراستنا زمانه و دست پینگاوه که کریه هم 4 مارس که کوچا بسر بخن وی پینگاوه بله یعنی براستی دما پاراستنا زمان به 10 سالانه به 100 سالانه هاتیه و در باز بیه اوی امروف کاره بیا وی بیشه لی جبونا گلی کرد تجار جی اویا کف نابه و نایج بیر کرن جبر که گلی کرد هبونا زمان خواه وکی هبونا خواه ده حسبینه جبر ویجی ولاتی که دموکراسی لیتنه به لسر اینکار ایمهای لسر تنه حسباندنه هاتبه آوا کرن حتی نیکو اف فراست نگوهرتن دوی واریده ام بیجن برپرساریا مزن پیبره مزن که سر هم سازین سیویل و همجی گلی برخستن کری گلی خناس و کاربه خودی لنرخ رومت خو درکن وکای پرسادایی از بکن و برسوک کرد شود خوازن پولیتیکاین شافتن یه سالین یه دولت ترکیه لسر کردان هی افت زانیم لی پیشی گرتنا و پولیتیکای خو شافتن اون وکای مدر کارن چه بکن گاوا که تفگر آزادی گلی کرد 40 سال بره دست به تکاشینه کر کوی گاوه جی چاند جی زمان جی ناسنامه جی دیروکا گلی کرد تشتک لحوله نما بو او به وی تکوشین خویا به هم پا 10 سالان همو بان چاند زمان ام بجن وی هشیاری و هشمندی نوا گلی خدا چه کر وی گاوه تیرا آزادی گلی کرد جی کوان درکت او جبوی که بگی جه هدف خویا آزادی ناسنامه آزاد برای ویا دمشه جبر ویا از چما دویجم پیشنگ انجواکه کسی که وکی اراده جواکه تن هل بجارتن دوان حساسیت انجواکه دا گاوا که به اصرار بن او تیر و زودتر بگی جه هدف خو او تیر آزادی لی زو آجی درنگ هیشتن او تیر آزادی که بگی جه هدف خو براستی دست سیاست مداره ده دست پیشنگ انجواکه ده جب پیشنگ انجواکه رول و رست و میسیون کی وانا پر گرینگه جبر که جواک وان شخرا میناک و مدل زانه یعنی اگر که دوی داری دا سستی یک چه به جواک داشت چه به جواک بله رخنی خود که کسی خو ناس کری کسی که وان تشتا در باز کرنه وجی گو کسی که کفن وی کولتی کلی هاتی فصلاندن اویا چراندنه
اوانا ایدی سیاست مدار جی درباز کرنه براستی ایرو ام دبینن بشه که جواکا گلی کرد ایدی ری نشان سیاست مداران جی ده دوی آلیه دا گلی کرد هشمندی و هشیاریه که پیوست هیا پیرا لی مفته کلید دیساج دست پیشنگ جواکه ده پیشنگ جواکه گرک به هستیاری به هشمندی پیشی لخوب بشارتن پیشی لی بکرن بله گل سپاس بریز رفات رونی بله گودارن هیجا ام گیشتن دای برنامه خواه پودکاستی مجرد برنامه ما خباتین جبونا زمان تی کرن و میوانی برنامه ما جی هفسرو که مدره بریز رفات رونی بو حتی برنامه کدن افده محمود میو خوش بن دمش